Monekaya umusebanya kubanu abashaishi balelo yalikwata ubupili bulo ubukalamba kubantu abashiba. Imfaya kwa Yesu Kristu yalitupokolola umufaya muyayaya twalimubwafya. Imfaya kwa Yesu Kristu yalitupokolola kumufaya muyayaya twalimubwafya. Yesu mupusushi wesu twamutotela bamfaya kwe balupanda. Yesu mupusushi wesu twamutotela bamfaya kwe balupandela la mwelesa uluselwenu palifwefwe bana benu teti tulande no kulanda fya kutamba kofye balupanda lishipile ngate mulandu wakwe nipa mulandu wesu twamutotela mupumo shakwemo inesanga insansa ishapwililika na mumumulopa wakwe ulya wasumine pachalvari. Yemfaya kweshi yalitupokolola umufaya muyayaya twalimubwafya. Yemfaya kweshi yalitupokolola